bamaze imyaka 2 gusa yonyine batangiye gukora cyangwa se bafunguye iyi coffee shop, ariko muri iyo myaka 2 bamaze kugera kuri byinshi kandi byiza, harimo nuko baherutse gutsindira igihembo cyuko bafite ikawa nziza mu mujyi wose wa Portland muri Maine. Tugiye kubegera kugira ngo tuganire nabo, batubwire urugendo rwabo uko batangiye ndetse naho bageze kandi tubigireho. Nimucikwe rero munkurikire tuganire. Yene twa Andre Nzeyimana, benshi banyita Major, niko banzi benshi hano. Nkaba nkorera hano kuri Burundi Star Coffee, ni coffee shop twatanguye l'année passée muri 2020 mu bihe bitari byoroshe. Tumwe na madame wanje yitwa Josine Kamikazi. Ni ihe mpamvu mwabonye kiriya gihembo? Icyo gihembo rero ngira benshi niko nk'abarundi ngira benshi ko batocyumva mu Kinyarwanda, ngira twavuga ko ari nka prix twaronse ku bijyanye na competition. Ni higanwa ryabaye ry'ama coffee shops hano muri Portland. Umwaka ushize icya mbere wavuze n'icyo ni umwaka uheze. Umwaka uheze muri 2020 habaye competition y'ama coffee shop ashika 15. Icyo gihe twabonye abantu barenga 200 baza hano batestinga coffee yacu, hanyuma bagatora muri ayo makofi 15 yo bibaza ko yo bari cafe ifiste icyo bita ice coffee iryoshye gusumba izindi. Ubwo rero nibwo twe twatowe duhabwa na prix yerekana ko twari dufise cafe iryoshye hano muri Portland. Ndashaka ngo utuganirize gatoya ku kuntu igitekerezo cyo gushinga iyi coffee shop. Ikiyumviro cyo gushinga cafe nuko twebwe twabonye ko ikawa y'u Burundi twamye tuzi ko ari ikawa iryoshye, uko twamye turi mu bintu by'ikawa kuva kera twayikuriyemo. Yewe twakuze turi mu Burundi, turi abana twakuze turi mikawa. Yewe mama yadandaza ikawa kuva kera, papa w'umugore wanje yadandaza ikawa, nabo nyine bakayirima. Ikawa ni ikintu kuri twebwe twakuranye nacyo turakizi cyane, nicyo cyatumye dushaka kubijamo. Mu gutangira rero ubwo yenda niyo mpamvu kubera ko tubwiyeho gatoya yuko mwakuze muyihinga muyibona mwayikuriyemo. Ndashaka kumva ikintu cyangwa se turashaka yuko usibye icyo ngicyo yenda cyo kuba mwarayikuriyemo, ikintu cyatumye mumaze kuva mu Burundi muje muri Maine, muje muri Portland, noneho mukumva ko ari ngombwa yuko yakawa mwakuriyemo mugomba gutangira kuyicuruza ahangaha. Ni iki cyabaye imbarutso cyatumye mutangira? Cyatumye nuko hano urabona ni igihugu abantu bose bakunda ikawa, kandi ukabona ko ikawa y'u Burundi hano nta kawa y'u Burundi yari ihari. Nta kawa representation y'ikawa y'u Burundi hano nta yari ihari. So turabona tuti igihugu kikunda ikawa gutya, tukabona ko ikawa y'u Burundi tuzi ko ari ikawa mu iryoshye mu makawa yose, tuzi ko yamizwe ahantu henshi i Buraya n'ahandi mu bihugu bya Europe, ariko hano ikaba itazwi cyane. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyo gutuma umuntu yiyumvira gucuruza ikawa. Hari abantu yenda baba bashobora kuba nabo bashobora kuba bafite nk'igitekerezo nk'icyo ngicyo cyanyu, ariko bakabona yuko hari imbogamizi. Ni zihe mbogamizi mushobora kuba mwarahuye nazo yenda mu gutangira? Tubwireho gake gake kugira ngo undi muntu ushobora kuba afite icyo gitekerezo nawe amenye yuko inzira idaharuye, hari imbogamizi ashobora kuzahura nazo. Umuntu yaba afite icyiyumviro, ngira mu Kirundi ufite icyiyumviro cyo gukora business, buriya business nuko bivana ni mu mutima wawe ugatangura ukiyumvira. Iyo utanguye kwiyumvira intambamyi za business utaranayitangura, ariko ibigenda biragora umuntu muri business urazi gutangura business nshasha byama bigoye. Ibyo ni ibintu urumva utangura mu immigrant, ntabwo ufite background hano yo kudandaza ikawa cyangwa n'ibindi byose ushaka kudandaza. Ni ibintu bigoye ariko bisaba kwitegura cyane, hagasaba no kurinda, kuko buriya utarinze ntabwo ushobora gukora business. Ukavuga uti no turabyinjiramo ko ukagira na etude ukiga marché ya hano ukakora ibintu byose, ariko intambamye twe twabonye cyane ni ukuntu ikawa iva i Burundi ishika hano. Nabyo nyine ikintu kigoye, no kugira ngo
abanyamerika ba hano bakwizere ko uzobaha ibintu byiza no kugira ngo bashobore kwinjira mu muryango wawe nicyo kintu niyo ntambamye zikomeye. None muzikuramo mute n'iki mukora kugira kuzikuramo ni ukugerageza kubereka yuko twebwe dushaka kubaha ibintu bimeze neza kandi tumenyekanisha n'igihugu cyacu kugira ngo kuko benshi ntibazi Burundi, abanyamerika benshi hano ntibazi Burundi. Rero kugira ngo babumenye uzakumenyekanisha ukaja hirya no hino ukavuga ibintu ufise, hanyuma kubera twebwe tuba twizeye produit yacu kawe iryoshe, uwuyumvirije wese abwira uwundi. Hanyuma rero de bouche à oreille abantu bagenda bamenya ko ahantu hari kawe iryoshe. Abakiri batoya cyangwa se urubyiruko bashobora kuba nabo bafite igitekerezo ariko bakagira impungenge zo kuba batangira kubera impamvu zimwe cyangwa izindi zitandukanye. Nihe nama wabagira kugira ngo bashirike ubwo bwoba, bashirike izo mpungenge, babe batangira gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose? Si ngombwa coffee shop, ariko ufite igitekerezo cyo gukora indi business iyo ari yo yose. Rero icyo noterera ko ba jeune entrepreneur, ku bantu biyumvira gukora ibintu bijyanye na business, nuko don't give up. If ufite icyiyumviro, don't give up ku cyiyumviro cyawe. Kandi nyamwigenda ko nta mirimo henshi niko bavuga mu Kirundi. Icyo utazi urabaza, babaza abandi bashobora kuba babakuriye babatanze imbere, cyangwa bazi ibintu bya business, cyangwa umuntu uhanuza abandi kandi ukorana n'abandi. Jewe nama numva ko gukorana n'abandi no kugira umenye ikiri cyo cyose ukorana n'abandi. Iyo wigumije mu icyiyumviro kenshi uragiheba cyangwa ukabita. Ariko je nohimiriza rero abo ba jeune entrepreneur gukorana n'abandi bakabaza kandi bakaguma ku cyiyumviro cyabo, umuntu akabankuraje kubandanya bakora neza bagashika ku cyo bifuza. Wari ukomeje kuri icyo ngicyo cyo gukorana n'abandi, ariko hari impungenge usanga abantu twese abenshi dufite gukorana n'abandi, kumva umuntu aravuga ati ntabwo nakorana na runaka kubera impamvu izi n'izi, yenda yansubiza inyuma, yenda hari igihe ukorana n'abantu ariko atari beza. Ni iki watugiraho inama kuri icyo ngicyo? Iyo mvuze gukorana n'abantu ntabwo mvuze gukorana business n'abandi bantu. Gukorana n'abantu no kuvuga ama resources, different resources. So don't just try to do everything by yourself. Try to get the resources available to you. No kuvuga ibintu ama resources ari available, ari hafi, ibyo ushobora consulta kugira ngo ibyiyumviro byawe bize bigende neza. Ni hehe mwibona nko mu gihe cy'imyaka 5? Ni ihe vision mufite mu gihe cy'imyaka 5? Mu gihe cy'imyaka 5 ibintu byose business witwara buhoro buhoro ukagenda ushiramo prudence mu bintu byose, ariko mu myaka 5 dufise vision ko tuzoba twarakuze tukaba dufise neza, ikaba Burundi Stars zisigari nyinshi. Yego. Ubu ngubu mufite muhakazi abantu bangana iki mufite? Ubu kenshi abakozi tuba dufise na twebwe turimo ngira kenshi iyo tubaye benshi tuba turi 4 cyangwa 5. So murabona nko mu myaka 5 muzaba mufite ama branches atandukanye atanu nyine. Atanu. Umuntu yababona gute udashoboye kuza? Ese ni ngombwa ko umuntu aza ahangaha kwinjira muri coffee shop kugira ngo abone service zanyu? Oya, simaka kwinjira muri coffee shop, urashobora gutelefona, ushobora kujya online ukarondera Burundi Star Coffee irahari. Byose ibintu byose dufise urabisangako. So nta kintu na kimwe kiri hano udasanga kuri online. Ushobora no gukomanda online ukaza ukabifata, ukaza gutora ibintu byawe byamaze kuba ready, ariko mu gihe kiza turiko twiyumvira ko twoshobora kuzogira tukadeliver. Ariko ushobora gukomanda online ariko ukaza kubifata. Ni ihe nama cyangwa se nkunda kuryita ngo ijambo impamba y'urugendo rw'ubuzima? Ni irihe jambo wabwira abantu nk'inama, cyane cyane noneho abashaka kuba batangira business? Cyo nobwira abantu, ijambo twohereza ko ni uko iyo umuntu ufise icyiyumviro cyangwa ufise umugambi
umwana wavuze ati aragiha umugambi ubwira abantu bakakuyobya canke bakagushira mu nzira zitari zo ubanze believing ku mugambi wawe ubanze wemere umugambi wawe wiyemere d'abord mbere yuko wemera iby'abandi ubanze wiyemere wumve ko umugambi wawe ari umugambi uze kufaza hirya no hino ari uko wamaze gukora umugambi wawe hanyuma live after your dream kuko iyo ushaka gushika kuri dream yawe ubanza kubona ko iyo dream will become true igihe wabiwe believe wowe nyine nyiri umugambi cyo no imirana abantu nuko n'abantu bomenya ko turi ngaha kawa y'u Burundi irahari kawa iraryoshe n'abantu rero baraza abantu bamaze kuhamenya tukabita n'abandi benshi ko bokwama baza tukabafata neza dufite ibintu byo muri Afrika byinshi nko mwabibonye ntabwo ducuruza ikawa gusa dufite n'icyayi cy'u Burundi dufite ibyiza byinshi byavuye i Burundi hari ibintu byinshi hano abantu bashobora kuza bagatangara ukinjira hano ugasanga umenga ushitse muri Afrika kandi tukaba turyoherwa no kubona dufite abantu bose bava ahantu hose baba abanyamerika abarundi abanyarwanda abakongomani ngira n'ababonye bajya abakongomani abasudani kanukuri abantu bose diversity ngaha ni ikintu twemera cyane kandi twifuza ko cyokomeza ngaha murakoze cyane yego namwe murakoze no kuza guturaba murakoze kararyoshye cyane